Nimin nilai ni December ni Sari Khan Municipal Corporation of Delhi MCD in thlan result puan ani a. Seat zahni somnga oma Aam Aadmi Party in seat za somthum pali la in kumsom panga chung BJP lo sarkar to na anti top sak. Video masalamte kan soifau thin angin MCD a BJP sarkar tram hi kumin April tha khan top turle in thlan ma chon to tura ngai ani a. Mase BJP kai shruai Central Sarkar in dan thar siamin Delhi Municipal Corporation pathum te suifinin sarkar pakhata chung khoma in thlan buat sailok lovin sarkar na anchel chun zom tareng khani a. Election Commission in Gujarat in thlan hun tura puana party sang ten campaign be pui an thak mek lain MCD in thlan po Gujarat in thlan ruala nei ani tur thu puana ni vele ta kha ani a. Party no pangle te takte missing point dai lo tak Aam Aadmi Party tan Gujarat le Delhi a ruala in thlan ma chon chu thilu phurom takani tur thu te po kan soifau thin kha. Arvind Kejriwal an Narendra Modi le Amit Shah te buzol Gujarata bukhuar ve nge ya du awangin azin ngunin a campaign ngun hle a. Chuti lain Delhi lama BJP National President JP Nadda, Union Home Minister Amit Shah, Defense Minister Rajnath Singh baka Union Minister dang tamtak tin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma atanga Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath thlengin Chief Minister dang engemozat nen kongzoro pui tak tak te huai hotin kumsom panga chung MCD a hanlo sarkar to na hum hima sarkar chunjom le ngei tumin BJP lamina siruk la in campaign be pui an thlak ve boka khopui pakhat municipal in thana Union Cabinet Minister le State Pon Lam Chief Minister heti zat an campaign hi tun main riat tur le hmu tur om ngai lo chutianga sirukla BJP han campaign mup lai chuan Kejriwal naw te ho po in MCD a BJP sarkar pai thlangei tur hian campaign nan beingor ve hle a kumsom panga chunga BJP in Delhi khopui bolhlo a thian fai theilo le muntina bolhlo hmu tur om te chu BJP sarkar hlo cham na hani thu sain an party an sarkar ani chuan ei ruk na ti topa Delhi khopui an then thiang hlim tur thu anaw puya Arvind Kejriwal po in BJP hian MCD a kumsom panga an sarkar chung khan Delhi mi puite tan na thokni se tuna Union Minister le State Pon Chief Minister heti zat hi campaign tura an pun na thul lo tur ti in tiel takin asoi ve bok chutianga party pahni te tang taka hanin beilai chuan tun cholnikal ta December ni li khan MCD in thlan chu nei ani a nimin ni lai ni khan vote chiar ni in Aam Aadmi Party in hne na han changta ani in thlan mai na Aam Aadmi Party lam hian seat zahni somthum velan la kan rin thu le BJP in seat somhni velan la kan rin thu an soya mase chu e ro thleng dik lovin Aam Aadmi Party hian wat zahni somnga a wat za somthum pali han la a BJP in wat za pali la in Congress in wat kwa han la a independent candidate pathumin hne na han chang ve bok an be seile an soilok ang seat muthalo ma se Aam Aadmi Party hian BJP kumsom panga ro rel na ti topin avoi khatnan MCD a sarkar nan siam ve don ta ani a engtiang chein nge Delhi khopui then thiang hlim konga na an tho don ti le eng har sat na nge an to thei ti te kan la clear zel don nia hetia MCD election a Aam Aadmi Party in majority an la ka an lom viau lai hian vo in ninga ni hian Gujarat le Himachal Pradesh Assembly election vote chiar ani vele a Gujarat a hne takin BJP in sarkar na han siam le chuti lai Aam Aadmi Party po in Gujarat a hian seat tlem te la ve in state recognized party ni na han muthei don ni in alanga Delhi Punjab le Goa a state party ni nan mu nu in Gujarat an mu vele ni chuan National Party ni nan hlo chuak thei don ta ti na hani a kumsoma upa party in hetiang ni nan mu thei tur hi antan chuan thilomom taka tling tho ome kumsom ni pasarian sarkar to nuwa BJP in Gujarat a hanlal thut thleng hum hima neta ka sarkar na an siam non le lai hian an National President JP Nadda omna Himachal Pradesh a ero Congress thlipui an dang zo lova Congress hian Rahul Farnu Priyanka Gandhi kai hroina hnuaya party mala sarkar na siam thei tur khopin hlo tlin na ro pui an chang
Aam Aadmi Party lamero in Himachal Pradesh a hian seat an la lova kan soifo thin angin Aam Aadmi Party Himachal Pradesh election in charge Delhi Sarkar Kejriwal cabinet minister Satyendra Jain na tharuk chuang zet money laundering case ka inhnoya judicial custody a omin zela tang mek bok tunchum in thana BJP in hetia tu ma chu buai rual lova Gujarat a hne na han chan chhun zom le la hian Delhi MCD le Himachal Pradesh Assembly election a hne na changtu Aam Aadmi Party le Congress ta nero thlati muan ngot chi ala ni lova BJP nan thil thiam an la chuat chhun zom zel tura ngai ani kan riat angin sang ni som pasari som pariat le som pakua a state sang assembly election neya BJP hian majority an hmu lo na state ate po puanzar phe na tanga sarkar paithla ka sarkar thar siam an chinga Goa Madhya Pradesh Karnataka te ba ka kumina mai po Maharashtra hlotling takin magic an so le kha ani a tin mani loka po Goa Congress ticket a thlantlin pathian mingchal me van party phatsan lo tura in tiam MLA pariat lain BJP an bel le tabok kha ani a tuna po hian Himachal Pradesh a Congress ticket a thlantlin MLA te hi BJP hian an chhai buai le lowang ti soi thei ani lo hetiang ani awang hian Congress lampo in film khuran tum hle a an party ticket a MLA thlantlin thar te hi BJP nan chhai buai thei lo tura Rajasthan lama han bi ruk pui rin ani kan soi thin angin Congress hian tuna Rajasthan le Chhattisgarh chau party mala sarkar na state an nei to a Himachal Pradesh a hian tluang taka sarkar an siam thei ani chuan ramchung mun sang an party worker tele leader te po an phur vele sot tura ngai ani sarkar na siam tura seat mamo zat an hmu hnu po a Himachal Pradesh Congress Party thlamuang taka thu hle thei an la ni lo ang bok hian Aam Aadmi Party lampo Delhi a thlamuang taka thu thei an ni bik lova nikum top Chandigarh Municipal Corporation in thana BJP aya seat an hmunem jok chunga mayor thu thleng an lua phachuang lo ang khan Delhi Municipal Corporation a po hian mayor thu thleng an lua lo le kur thei Urban Local Body Municipal Corporation na hian majority la tu party in direct in mayor thu thleng an changhal mai lova a ran pa mayor thlan le thin na nga yani tin heng twal chung sarkar ate hian mipuin kan thlan chua member councillor an ni emo VC le LC member kan tiang te po anti defection law in a phuar velo awangin an du in an party an thlak theya MCD Aam Aadmi Party ticket a thlantlin councillor te hi BJP in lamtanga siam tumin an helviau tura ngai ani chutiang kara chuan engtika nge mayor tur thlanna nei ani anga tunge Delhi mayor thar ni ang ti te Himachal Pradesh a eng sarkar nge piang anga tunge chief minister ni ang ti le chutiang lam hoi chanchin dang sang tenen in hmu chhun zom zel kan tum don nia tunata ne ro chuan heti chin hi ni le report se ka video te hi min lo like sakin min lo share dar sak ve thin don nia next video hmu le theu tumila chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule